Hello guys, welcome back to my channel. It's your boy Special back again with another video. Selamat datang baru dalam channel aku. Baru dalam channel tu, hit the like and share. Okay, so kali tu video kali tu aku akan agak video try not to laugh challenge. Dan aku nak diri, aku bisi Joshua in the house. Okay, kawan tu gulang aku sana tu. Aku akan agak try not to laugh challenge. Okay, rule ya simple ya. Tu yang bisi 3 kali, 3 nyawa. Okay, so nanti habis semua 3 nyawanya, kami dua akan makai telur mata. Bruh. Ngirup telur mata. So nanti sekarang kita mesti bisa komen sama dia. Ketawa aja, ni bo nyimpan nanti kan ketawa. Tapi itu adalah challenge. So kita terpaksa anda yang ketawa. Okay, setahan mana yang mampu. So without further ado, let's go to the video. Belum tak pada. Okay, you ready? Tak. You ready, sure? Alright. Okay, aku serius kok. Okay, easy. Okay. Start. Senyum dia nak awak. Awak. Ya, senyum dia nak awak. Nak tawa. Okay. When your job isn't exciting, so you and your workmates do something to change that. Lagi orang kamu kau. Was this unboxing experience worth the wait? Let's find out in the end. Take off your blindfold. Open the box. You excited? Here we go! Mau pun. Aduh, dito wala. Ba't gila, ano? Kung isa ito tripod, buko ka. Konti box natin. Ano? Tetapi Kedai ko like alah banyak po. Belas satu. Belas satunya mata. Come on, so lagi bisa berapa minit ke? Oh, minit kita tahu. 4. 5. Okay, so mesti tahan aku dengan makan telur mata. Okay, datang lagi. Ini aja paling lucu saya. Datang memang Dua-dua lah. okay. 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 Back to the video. Tulis, tolak. Tulis. No, Kapan dah? Nak? bodoh lah kau. Ini dia ketawa sama ceritanya terus. Makanya ada itu. Sekali ini ada.
okay lah. Mata kasihan lah, mata kasihan satu kehidupan. So bisa satu. Maksudnya dia bisa satu lah. Oh, Dia bisa satu. Last, so aku minta sampai satu. So dua lah, dua satu. Nyawa yang bisa dua, nyawa aku satu. Lalu aku tambah satu, oke? Pedih agak jalan sebenarnya. Easy. Dia try itu, oke? Tuh salah ceknya tadi itu. Gara-gara ya semua hotel lucu gitu. Aduh, nggak beda tuh, nanti juga orang. Oke. Please. Kamu harus senang tetap. Right. Come on, you can do it. Easy. Oke, Datuk. Dah nampak video. This guy's laughing fit. Bodoh, lang daw. Lama dia tawa sekali aja, apa dia? Belum dia kayaknya. Aduh, kita. Oke, cut ide tuh. Oke, kami try untuk ngabih kayak aja, oke? Try untuk ngabih aja dulu. Ini gak nih, gitu. Ya, mau aja. This guy's laughing fit turns into an emotional roller coaster. Mau terlalu kesel. Apa? Wanna see the movie Jaws in real life? Wait for it. Nak lucu ke lah. Kalau pedak. Tinggal dia. TV. Kreatif ke sana? Kreatif kira. Seseorang kan. Lihat. Apa? Lumayan. Minta seperti ya. Reno. Serius ah. Steady. So you see, that's where the trouble began. That smile. That damn smile.
Okay, someone put their persona pointing a gun at me and said, "Show us what's inside the fridge, Wayne." You want the truth? You want the truth? You want the fucking truth? There is no fridge. Okay. Lebih parah. Okay guys, so seperti yang dijanjikan, aku kira aku kalah dalam challenge kali itu. Aku 3 kali udah ketawa. And Joshua, ya sitik lagi. So maksudnya Joshua menang. Okay? So kita patay kamu di sini. Okay, cukup. So dan tu aku kena makan telur seperti yang dijanjikan. Aku tu jenis orang yang menepati janji. So yes, telur. So aku menepati janji. Apa kuat lah. Serius lah. Aku ingat benda tu senang-senang tapi boleh tahan. Kita tak try tempo. Okay. Okay, tempo meda. Kau kita bola. Ya, aku kau. Oh. Okay. See that? No, protein. Tak apa. Tak. Babe, bisa dalam tu guys, bisa dalam tu. Okay. Bisa dalam tu. Sebenarnya lepas aku nangis aku keluar. Sebenarnya masalah lah, untuk orang yang gila gym nama semua memang ada apa masalah lah. Tapi aku jarang pakai telur mata begitu. Paling aku padu dulu. Okay, so let's go. This is the punishment. Okay. Bekas. So nya ajak video untuk kali itu kita lagi mendak video begitu komen apa baru.